Manipuri mana yai pare koi khwai kudimak richai ichina khwai kudimak ekoi se unnecessary lomda koi amaga gi yana baron chaki dore koi asumba da yumpham oidre rianga amana mu circular kanna tauri ki ningon mawa ogera ningon macha ogera dargar oide kote dagi aduda देखो मणिपुर दा सलाई तरह की पिलर युंग मतमदा पांगन जिंगना अकोई यावन दे है मरम चाई चादे सुनय नै नदबिदा सलाई तरह दसि करिनो जे मकोई खांगदबैने सलाई तरह हाइसे ngसागी इंडिजिनियस हाइबा टारगेट तु खतगिने मकोइना सलाई तरह हाइसे अरे इंडिजिनियस ngसागी कोई इलिटरेट मी खरना बोट बैंक सागना होना बदा सही अहलुबा गिवारी ने हाई बेस दा मणिपुर दा लेबा कोई पांगन मुस्लिम सिंगना सबेन सलाई दे यावगे हाई तारगदी मागी कांगलै चना रोल नमा ले अदुगी मतुंग इन यावरबा याय यावगे हारदी यावलो अदुगा कांगलै तरे ता कोई नमन यावगदौनी ओनली टाइटल गिदुगी याबे यादे मीगी कल्चर मगी मखादा लेबने सबेन सलाई हाइसे अपोकपा दगी मागी लाइगी परम मगी मखादा लेबा पोने हेक्ता मी मना आई सलाई तरे त चलले हारे त चनबा याबा नते मी मसागी लेजरम कल्चर दुने कल्चर हाइसे सुंग होंतोक्तना होंगनदना थम्मीबा पोतुबने कल्चर हाइसे अनो होंथोखरगदी कल्चर सिंग्रे सपोज मैतै दगी पांगन ओले अदुगा मसागी लेजरम्बा कल्चर दो होंग्रगदी मांग मैतै नत्रे अदगी सलाई तरे ओइद्रे हाबन सलाई तरे ओगे हाइदादी सलाई तरे ता यावरलो यावबे वेलकम एनी कम्युनिटीज लाव यावरलो तबदबना कोइना कोगी लाइरिबा धर्म अदुति मधुदी तोकबदाबने इसम समना है मैतई दगी पांगन तो ओले पांगन तो कल्चर है लाक्तारगदी कल्चर दी होंबे यादे माना होंग्रबनिना माना होंगिब जगह दु लेजगी दौने हाइदि इस्लाम द लेगरदी इस्लाम अदुना सिदै याम येनबा येननबै मरम अमो लैते मरमदि अखोइ नाथिंग मगना जु धमते यावगे दि लो यावलो यावरो यारगदी येलन जागी अखोई सलाई दगी मचानी तो हाइजम यारोय मधु हाइदोइ का माइदो हाइदोनो सलाई जे करिनो खांगाबरा अन सलाई जे खंगदब मीना आई सलाई यावंदी हाइ तागदी मधुदी अननेसेसरी ने अब अदुगा मणिपुर द ख्वाइ लाइबक थिबजे कोई मणिपुर द लाइबे एनी ऑर्गेनाइजेशन गैना कोई सेमगतपा कोई इलिटरेट ओइबा आंगांग मयाम सेमगतपा सिदैदा अखोई मेच्योर ओइबा एजुकेटेड ओइ मी मयाम जु यौसलकपा सिजु अचौबा खुदोंग थिनिंगाय ओइ मरमदि इवन मुस्लिम की आंगांग जिन हाइजे अखोई अकनबा लालौबा अदुगी यावबा अदुना सेमगतपा का हारि अखोई द वारी साकपम मणिपुर द लेबा यावलोय एनी यावलोय खुदिमंगना ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा हिस्ट्रिकल ओइबा मटेरियल गैदा इनडायरेक्टली डायरेक्टली सवैकनो मरमदि हिस्ट्री में हिंगन होनरीबा स्कॉलर गैदा अचौबा साइथेंग अमा पीना होनरकनो मरमदि ngasi स्कॉलर खरा लेबगीदमक हाइबे स्कॉलर सिंजुना खरा खुद मामों नते अखोई मसेम अमगा मगगी इवन अमदा चलगा कलेक्ट तौरी रोबद यामना वाना होनरगा दु माइ सेमगलक पोट अदुना unnecessary the emotion the sapaya banate आई कल्चर कस्टम आइडेंटिटी एंड स्क्रिप्ट अजिदी कोई इमोशन द sapaya de suppose इमोशन द चलिबा आंगांसिंग हुजिक डीएम की डीएम कॉलेज के छात्र गैना पीडीए द संगगा राजबरी अदुदा ना तौरे हेरिटेज करम हेरिटेज नो अन्ना हुजि अखोइना हंजन गदो इस कंगैनी अदुगा हुजि अखोइ nganana ba protectly chongthoi sina asagi hindu ira gi pere to oi tau lai re
राजबरी है हाँ करी ओरमी है हिंदू लाने करी अखोगी लमने अखोगी लमद इरब नंग हेरिटेज याम पाम तागदे मैतई अखोगी चनब ताप से लाई निंग है मागी नोम नोमगी चयोल तरे चयोल खुदिंगी ले चयोल से अखोगी मापन साई मापन साई नई नोकनी मसे हिंदू गई लौसलगा रहु केतु नोटोपने अखोगी ngasi hayeng haini ngasi haina nongmaijing hayeng asina ningdoga sumai tawna thirapajina magi mapan numit mapan ni haitare 9 days na sai koi na basi matam gi revolution ni na lawraga su hujikti nongmaijing dawale ba koi no kaisa na koi tawre aduga hindu gi parampara dadi ngasai mapan je tokri ngasai gi rahu केटू है मोई पुज पौद पारे रहु केटू से करीनो सुमाई तौना कंगलई कंगलई पाउता कोई हेरिटेज ने हारिबा जगह हाना फोकस तो हनिंगे मणिपुर दा लेबा स्टूडेंट यूनियन गैना राजबरी ना चोंगजली दो मधु खनाना इंजली नो कोई खंगदे अदुगा मसी यामना ज्ञान ताद्रबा अदुगा मीजिंग इंजन मदगी अंगांग गैनि मथोम खंगना तौरिबने अदगी मु कोकोमी चोंगतोरे राजबरी हारगा कोकोमी चोंथोरई से कोकोमी न तौरी थबक से हिंदू इरादु खतगी हिस्ट्री दुराब हिंगनब होनरी से अदादी कोकोमी के दौ लगे अब एवीपीपी ना मणिपुर मैतई से मपानी चंगपनी हामे तंदा कोकोमी के दौ लगे अब कोकोमी गराई जकर गए मणिपुर स्टूडेंट यूनियन गराई जकर गए अदिन ताकदी ड्राइवर से कनागुम ओइरिबा अना ड्राइवर सिंग हुजिदा सिरै ड्राइवर तौर थबक तौरिबा सी तौगनो मसा ताना गेस्ट हाउस अमा थुकाइबगी दमकता हिस्ट्री द बेस तौसले कताइबो नोइ लुपसन ग्रगे यंगौ अता हेरिटेज कन जाय तागदे इबदौ अखोइगी पाखंबगी मागी ख्वाइदगी मरुइबा इफुट से मसागी अखोइगी गोविंद टेम्पल सिने अजादी गोविंद टेम्पल से हंतु हाइरोदना हेरिटेज याम पामग मसीदी प्योर हेरिटेज ने मैते अखोइगी अजादी कंगलादा मंडे नुमित हाइदी निंगदवा नुमिता लाई कोरम संग यादे है सिकरिगिनो होय अदुसु यारे नोंग मसुती ओहले मोय ओहनिंग मत ओहन बने को मंदे है बजे कोई याम मरोइबा लाई खुरमगी नुमित अमने अदगी तदी कोई हेरिटेज कंगला की हेरिटेज सही क्या सुरे कोई हुजिक लोइ से 78 सुरे कंगला की हेरिटेज एनी लाइफ हम ले नम संगा लाई खुरम मतंदा अखोई की गाइडेंस कना ले करी डेवलप तौरगे मंदिर कदाई वक्त डेवलप तौरे सिगी मतंग कना गांगे अदगी मु हिंदू इरादा लाइबा जगह जिंग सेंगतबराब मसी सेंगलिजे पैसा कदाई लाइनो अदादी सिगुम्बा सिदा स्टूडेंट गाइदी एजुकेटेड कोक से सिनरगा मीना ngasai मपांग कन सनने जे पाइबोट तौरगा लौ खोइबदो अदु नि नोइ दोइ नोइ चेन सोंगिदन छात्रनी तौरिबने छात्रनी सिनि नोइ पीडीए थुगाइगे सिनि नोइ खालि अनसि माइना तौदना खोइद गाइडेंस तौबा मनुदा याम पुक्सी कल्चर दा तौबा अदुमाइना तौबा मानबा हाइदारे तौजि तौरिने मासे टोकसे अदगे कोइ इनाव मा मागे वीडियो अपलोड मचान दंगी तौके मा जो हाइदे सगी पांगंग खोइगे दुम लेमिनाउदा कारे पांगंग खोइगे लेमिनारोय जे करम कान हाइग्रगे सिन गधा नंगना ngangi दु या बाउन दे हाबा सलाई तरे तो खंगो पांगंग जु सलाई तरे जे केनो खंगलो सलाई तरे जे लाई दे बेस तवे अद इस्लाम सब मीना सलाई तरे मचानी हाइबु तागदी सगी कल्चर हाइदि सुमु होंगतब पोदुने कल्चर हाइदो जे दादी मोय मैथै कल्चर द लाके दादी मोय इस्लाम थादो लाव आयो लाव हुजिक सो ओपल वेलकम ने सिदै द मु याम हाइना अखोई कंगला दास का हाइजे ले
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯇꯥꯏꯁꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯏꯔꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯩꯈꯥꯏꯔ ꯊꯅꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ngasi Manipurda 1951 52 da changpa 1960 da changpa mijing na Manipur je pale ha jinoi khanga daung ne ba Hindu era gi matung da ju continuity ko de changai ba changak pa pi ri sikana no adu ju doi ti daung ne ba aida di noi na huji hai posting no loi pami haibedi akoi gi business akoi da mina lokshan ba semilon ji mina pai le si sum thok si hai tar ga de asagi nang emotion da le do hana to ka daung ne ba nang emotion da le do to ka daung ne aduga nang suba nomba si yam kan ga daung ne ba suba nomba kan je hai da ga de koi kai da ka le hai da de afaba laiba ki khan ga da ba rajneta bu thom chang ne rajneta ji kai nai ta ga de lainga lo ji manung do loi lai doi ne ba huji pangau lau bana ya ro suppose akoina Dr. Bimol Professor Bimol haproga defense dog ra game tok ta ba koi gi magi English khara ngang ba amaduna ya ro do mite maduna ya ro akoi da tok doi positive yam kan transfer gi isam sam na da congress ke dog lege kuki gaina maitai si mapanai chang pani refugee ni adu kuki na habitant Indian habitant tribe ni haire adu matana congress ka ingang ri no congress na ngang de BJP na ngang do maram da dai na te ba masagi makoi gi buddhi dam yauri ba kokta masagi board van marai bang nungsi ba mo na te ba ne haidi marai bang nungsi da ga di nangi board bank adu di adum phangni phangda nga phangdre tawda ba achum ba do gi dong te fight taw ga dong ne masini anagi manipur da yauri ba khoi RSS lairi sing ji jo marai bang nungsi da yaw ba mo na te sigum matan ja ji di thola wang ang dong ne maram di Rashtriya Swayam Sevak Sangh ai ji kai no ai ta di nationality da yum pham mo ga dong ne Hindu wise Hindu Rashtra nang na sana nangi nationalism ni da yum pham mo ga dong ne nationalism di yum pham mo ra ga nangi sakthung yaw de nang di lamdam ji ki nang phurup natte haira baw da ai RSS na lui haira ga di siju masagi makoi jina amuk laiba ke leader or ta ga di problem yam le aduna ngasagi akhoi isa ni sa ge defense tong am de akhoi ni isa ni sa defense tong ti kai gi noi ta de akhoi achum ba je kai kari no khang re ana sungang khang de wanga khara ju thok sala ngang sala even marak ta nupi na sungang ni nupi da maming santi du da masagi MLA sabam da nupi pui khole du da ko si defense kana ma tawning da sum tok da bane hujik na mu khari ha la yam khang bu je hen lak puna mara mara kari ha ge da si minister ba bu da khangale 1 2 1 saija nagi Alimuddin si moje pass taw le ato ba taw de manipur da khwai gi thamoi seng na thabak taw ma je wangoi ni pam cha ni wangoi ni pam cha je kana gumba community am gi interest da thabak taw na ba samana me na thabak taw ba adu masa yam na maril leina thabak taw ba adu ba si minister amane mana fail oi bigi maram di kai mai ta ti ngasagi administration tong mina ga do mi jing je chathung cha mana piru bai ne maram di akoi gi dadi manipur da khwai da lai bak thi ba je akoi gi any leader je kana na khan gi hai ta di ngasagi theka taw ba aduga lalo bo na support taw mi dum kai adu na maram mar ga social gi influence oi da ba social da gi lak ta ba du ma leader ma yam ka bai ne suppose Alimuddin number 1 tare Saija number 1 tare first tore Alimuddin gi pere tane ba ngasagi manipur da new second je occupy ta illegal occupy ni koi ni jogol area je ngasagi angom ning thau gi lamni mase British ki inaram bam lai magi agreement ji Alimuddin gi pere ta agreement je mangan gi bane ana only 6 months khatang thabak tor ma tam da laiba ki achau ba yumpham ama heritage ama asi mangali ne ba adani manipur da le student union krai jagra ge asi heritage ne na ke dong am dori ge aduna mi khare injala sun ka tau lai bane aduna manipur da le muslim brother and sister laimina ba je compulsory ni laige dong ne laimina ra dong ne aduga yamna immature oidana hajan
unnecessary da media da kai da tholaga sumba viral oingano nakoi da sogali ba nakoi na direct ar koi mathoi nakoi na khang bai dare nakoi da sogali je manipur da leiba khulai pai ba unai sang na sogali hari azadi manipur da leiba khulai pai ba unai sang ju gyan daro scholar gaina thamak ko wafam je yam seriously lo sange aduga leiba ning kha tam gai dar ga di nang na sa gi history je amak pamata leibe yaro history ma se khang da dawni nang na sa gi flag kari no habdu ju khang da daw na sa gi flag khang di ba mi mana leiba ning tam gani di mafia ni mafia culture ni aduga manipur da leiba koi pru ma se nuksina handri ju kana na no hai da ga di nakoi gi marum da leiba unai san mayam na na maram di suppose amuko na ngangi je amuko je aduni da ne nakoi da hairi haira ko mi sing ne ai hai ji ai di sungang khang na pangang ngang no adong sumang ngangi ba mi sing ju athing ma thamo maram di asum ri pham ga dong salai tere bo ya sala ga di problem ne maram di mai tai je pressure tor ga de yani hai ba theory du di madu di is wrong tai ba tra ga ko ju khulai pa khalak ta ga di problem le maram di khulai na loi ya bo da di khulai pa khalak ta ana masi phate ana mai tai pang ngai na mai tai nuksi har ga di salai tere ki support ta ga ni salai tere ta ko yaw di hai ga dari noi di yaw di hai je yaw lo noi yaw ga ta di islam tha do lo salai tere da ji lai tere ki makha da lai ba salai tere ai je lai tere ai ni lai ji ga no da religion ne base si ethics ni koi di sala ko custom sense da we ade custom ne sentor ko gi ni ai na sawi da na ai mon yaw re du yaw re adai da ne ai shong thorai adu ga mu Islam yaw ga dong na that Islam is not included in the seven clan yaw ga da Islam tha do law yaw law na koi gi nahi na koi hai sing madu gi matungi na koi sagai pi noi hai sing madu gi matungi na sagai gi matungi na pi ra lo noi chang pa thaw koi pi ni adu ngam do ga di law adu ga se dai da koi mai tai gi angang sin kai ta khang na pangang ngang no emotion na te ko laiba ki oi ba history kel si di emotion na sana ba ya na te na wa soi ngang no na koi gi social influence da tonga ma wa pham ni da noi na putho ga wangang ma na ma ni history kel oi na lakta ga han scholar na nak sang adu point du hana chap chana khang ma tung di ya adu ga manipur da laiba mai tai na kathoi si di pangan da mai tai ka thoi di adu hin ya lam kal le akoi isan isa kal le sagai pi re sidai hena mai tai na moi da kari kaningai le ge adu khatana te akoi gi function ba bu da makoi gi jaga piram adu ngasi di ga dore hana mauru bi gi matam na di pharami ji mulana na ji delhi da gi operate taw ba outside da gi operate taw kang bu ji na loi muthale even sagai ba muthalai ne sigi yam chaw ba manung da clue me am lai ri adagi sidai da songthoi ye lai sing sidi scholar mo na te musalman scholar mo na te aduna moi ju me man da bai na te ana manipur da sharia kanun gi asoba threat ama lai ha ba ji masi akhoi section ga daw ne masi section do ji kana noi da di manipur da lai ba mai tai musalman ngai thola ga daw ne kari no kamai daw na moi na wari sa ji ai ta ga di platform tho sa ji moi mar ta khoi da challenge so won na khoi na points pi ma ta moi ngasi on pi ngam noi maram kai hai ta ga di masi hidden agenda ne ona sungang hang ba nga no ona akhoi na ngasi nga ngai di khang nga nga akhoi da points so lai ra nga ngai ne ona ye na si hai de lai mi na da ri khara laung na khona bu ka chu kai de khana sai no ka chu ka de ta ga bu points the clarity mi di sang ya clarity khang da ga di yaukshila ka na ba adu ni da ya ni thank you so much aina aije muslim gi against na de kana go community gi against na de asum madu de yumpham oi cha ne hingmina jai da ga de koi manung da aran bo wakhalon aran ba sajat li sa da koi loi tokmina ga dong ni ha ba theory du ne ba ya ai da de koi punna hingmina ba ta ba laimina ramina hingmina ba je compulsory ne adu ga aran bo yumpham da hada panga hai jam madu di ya ba maram de nang yu na sa gi history khang ga da isam samra da koi ge khage ma matam dai lai re na he ka hai se ma se aram ne koi ge 1559 kai na sa gi nong sa mai puya ni salam wari aduna
ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯂꯦꯠ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯅꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯖꯒꯥꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯑꯣꯟꯉꯥꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ aduna history ase sab chana lairi aduna lairi ba history du da yau aduga nakoi gi oi ba tongan ba manipur da leba muslim jingi magi bhagasana pere da sang pani bhagasana pere da sanga ga khundagre mina just clear ne nakoi tantok ba yaba na te nakoi gi matak ta illegal action lo ba yaba na te nai lamina do rabani khunda ba ji khunda rabani that's all aran ba data du da thawai option no maram di aran ba data iriba singdo nakoi ga sangmina rakhiba adu community amane aba noi gi community ne noi masem ina bana amado ko importance oi dia asumai na haina ga di problem la yaba asem mu de sem mana noi gi sangmina rakhiba mi duna shanba puya na aduna madu thajaru no nakoi no gi asem puya adu da yimpham oisi masine ni swaida thamjani thank you so much